9 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ба нерӯгоҳи барқи обии Роғун ташриф оварданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рафти корҳои сохтмонӣ дар бинои дарвозаҳои садамавии таъмирии нақби сохтмонии қабати чорум шинос шуданд. бинои дарвозаҳои садамавӣ таъмирии нақби сохтмонии қабати чорум дар сатҳи 1088 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда, дарозии он 79.4 метрро ташкил медиҳад. дар ин қитъаи сохтмон 30 нафар дар ду баст фаъолият намуда, корҳои сементатсионӣ, васлу насби оҳанфурӯзот, кафшергариро саривақт ва босифати баланд иҷро менамоянд. ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки то имрӯз 95% корҳои сементатсионӣ дар бинои дарвозаҳои садамавии таъмирии нақби сохтмонии қабати чорум иҷро шудааст. корҳои бетонхобонӣ дар ҳаҷми 25209 метри мукааб иҷро гардидааст. корҳо дар нақби сохтмонии қабати чорум соли 2018 оғоз шудааст. нақб ба истиснои баромадгоҳ 1770 метр дарозӣ дорад ва қутраш 15 метрро дар бар мегирад. иқтидори обгузаронии нақби сохтмонии қабати чорум дар як сония 3500 метри мукааб мебошад. корҳои васлу насби оҳанфурӯзот 1150 тонна ва насби таҷҳизоти гидромеханикӣ 112 тонна ба иҷро расонида шудааст. корҳои сохтмону васлгарии иншооти мазкур аз тарафи пудратчии ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж пеш бурда мешаванд. ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидромонтаж тибқи дастури супоришои ҷаноби олӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пурсамар фаъолият дорад. корхона сар карда аз корҳои лоякашӣ васл насби оҳанфурӯзот сар карда аз корҳои бетонӣ қариб ки 95% корҳо ба анҷом расида идааст ва дар худи бинои ки ҳозир дарвозаҳои садамавии таъмирии мо қарор дорем, васл насби оҳанфурӯзот ки зиёда аз 1100 тоннро ташкил медиҳад ва хурсандиовар аст ки имрӯз ба пуррагӣ васл насб ба охир расидааст ва қисмати асосии ки таъмини таҷҳизотҳои гидромеханикӣ идома дорад, ки зиёда аз 740 тоннро ташкил медиҳад. худи қисмати дарвозаҳоро ки бори аввал дар минтақа дар худи корхона истеҳсол шуда истодааст, ки вазнҳои ҳар як дарвоза зиёда аз 130 тоннро ташкил медиҳад. қариб ки ба итмом расидааст ва охири моҳи соли ҷорӣ ба сохтмон ворид мешавад. айни ҳол корҳои рӯкаши оҳанфурӯзот пурра ба анҷом расонида шудааст. дар камераҳои дарвозаҳои садамавӣ ва асосии нақби сохтмонии қабати чорум низ тибқи нақша корҳои сохтмонӣ бо ҷалби мутахассисон дар ду баст ба роҳ монда шуда, рӯз то рӯз бунёдгузорони ин қитъаи сохтмон ба марҳилаи ниҳоии кор дар нақби сохтмонии қабати чорум наздик мешаванд. дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд тибқи лоиҳа иҷро гардида, масъулие сохтмоние ки ворид сохтмон мешаванд аз озмоишгоҳ гузашта баъдан барои кор иҷозат дода мешавад. вазифаи асосии нақд аз он иборат аст, ки дар вақти боришоти зиёд оби зиёди обанборро бароварда боз ба маҷрои дарёи вахш пайваст мекунад. бунёди иншооти муҳими аср барои мо ҷавонон, барои мо бунёдкорони кохи нур ин як масъулияти азим ва ифтихору шарафи бузург мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми шиносоӣ аз рафти корҳо дар бинои дарвозаҳои садамавии таъмирии нақби қабати чорум бо масъулону мутахассисон суҳбати самимӣ анҷом дода, таваҷҷӯҳи онҳоро ба тезонидани корҳои сементатсионӣ ва васлу насби таҷҳизоти гидромеханикӣ ҷалб намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз рафти корҳои сохтмонӣ дар мавзеи шикасти ё нақши нақби сохтмонии қабати чорум низ боздид ба амал оварданд. корҳои васлу насби оҳанфурӯзот ва арматурбандию сементатсионӣ бо истифодаи техника ва таҷрибаву кордонии мутахассисон дар мавзеи шикасти ё нақши нақби сохтмонии қабати чорум дар доираи нақша ва мутобиқ ба талаботи меъёрҳои соҳа ба сомон расонида шудааст. тибқи лоиҳа дар мавзеи сохтмонӣ корҳои васлу насби оҳанфурӯзот 1090 тоннаро ташкил медиҳад. насб намудани оҳанфурӯзот, арматурбандӣ ва корҳои кафш
кафшергариро муҳандисону коргарон дар муҳлати муайяншуда иҷро карданд. ҳоло корҳои кафшергарию сементатсионӣ бо суръати баланд пеш бурда мешаванд. خواستم شرح دهم قدرت مهنت به جهان، لیک اینجا که عیان است چی حاجت به بیان. جمله اسرار جهان در دل مهنت بوده است، آدمی هم به جهان حاصل مهنت بوده است. همه این از فیض استقلالیت است، از زحمت های محترم جناب عالی امامی رحمان است و میخواهم بگویم که خدایا تنصیحت امام رحمان کن، خدایا تاجیکستان را نورافشان کن. در اینجا وقتی که به کار آمدم همین را احساس کردم که این یک میدان حرب و ضرب است. ما ساختمانچیان وعده میدهیم که همه کار از روی نقشه های در پیش ایستاده رفته ایستاده است و میرود و از هر بلندانه ما روغن رو میسازیم. نیروگاه برق آبی روغن از انشاءات کلانترین گیدروانرژتیکی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته، آن در آینده رشد و نموی تمام ساحه‌های مهم خوجگی خلق مملکت را تأمین می‌سازد. عین حال در قسم بالایی باشد کارهای وصل و نصب آهن‌فلزات رفته شده است. در قسمت پایینی باشد کارهای بتون خوبانی رفته شده است. در قطعه ما 26 نفر کار میکنند. ما جوانان افتخار از آن داریم که همچون متخصص در نیروگاه برقی روغن کار کرده شدیم. در ادامه بازدید پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بر روند کارهای تا امروز انجام یافته و ادامه وصل و نصب تجهیزات مکانیکی و ارماتوربندی در دوشاخگی نقب ساختمانی قبت چهارم شناس شدند. در نتیجه درست به راه ماندن فعالیت کارگران تا این وقت توانستند حجم کارهای بتونی را در دایره نقشه به مقدار 89770 متر مکعب به اجرا رسانند. تا امروز حجم اجرا شده کارهای بتونی 35569 متر مکعب را در بر میگیرد. حالا کارهای ارماتوربندی، بتون خوابانی، دیوار و سقف نقب، وصل و نصب انکرها و کارهای سمنتاسیونی طبق نقشه کاری ادامه دارد. اطلاع داده شد که کارهای ساختمان و وصلگری و لایحه‌کشی در موضع شکست یا نقش نقب ساختمانی قبت چهارم و دوشاخگی نقب مذکور از طرف پودرچی لوت 3 جمعیت سهامی کشوده تاجیک گیدروالکترومنتاژ اجرا شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از روند کارهای اجرا شده در بینای دروازه‌های صدموی تجربوی نقب ساختمانی قبت چهارم موضع شکست یا نقش و دوشاخگی نقب نامبرده اظهار قناعتمندی نموده جهتی در آینده سری وقت و مطابق بر طلبات ساختمانی پیش بردن کارهای باقی مانده در انشاءات بزرگ گیدروانرژتیکی تاجیکستان نیروگاه برق آبی روغن به مسئولان دستور و سپارش‌های مشخص دادند. من سال 2016 به این انشاءات بزرگ عصر به کار آمدم و تا این جانب کار و فعالیت نموده ایستادم. در سالهای اول ما با تجهیزات‌های پیشتر که وای میتوانست در یک وقت در یک مرحله کار نماید. تجهیزات‌های پیشتر با تجهیز خود تیارکنی بود. چه خیلی که می‌بینید با پیشرفت تکنولوژی با این تجهیزات‌های زمانوی که از ایتالیا میباشد ما میتوانیم فقط در کامپیوتر فرمان دهیم و میتواند در 4 مرحله در یک وقت کار و فعالیت نماید. ما در روزنه کامپیوتر ما خورش سمنت، آب، وقت و فشاری که در لایحه داده شده است همش رو نشان میدهند. این زمان ما حالا در نقب آپارتای استیج 4 B قرار داریم. ما کارهای سیمنتاسیونی پرکننده از پیکت 981 تا پیکت 12+37 کار و فعالیت نموده ایستادیم. هر وقتی که جناب عالی با این نیروگاه بزرگ است تشریف میآورند روحیه ما ساختمانچیان این نیروگاه بلند میگردد. و من از تمام جوانان خواهش می نمایم که بیایند در این انشاءات بزرگ عصر کار و فعالیت نمایند.